کریارên PYD yên nerawa yên eşkere û diyar ji hemû cîhanê re ketine ber behsa rêxistinên cîhanî û herêmî yên mafê mirovan. Rêxistina Human Rights Watch ku rêxistineke navdewletî serbixwe ye û pêwendî dare bi berevanî di ber mafê mirovan û vexwendin ji bo pêkanîna wan mafan her wiha wateya navê wê çavdêriya mafê mirova ye. Ew rêxistina ku di sala 1978 de hatiye damizrandin bingeha wê ya sereke bajarê New Yorkê Amerîkayê navdare bi raportên xwe yên derbarê mafê mirovan ya çavdêriyê lê dike. û dezgehên nûçeyan di çaverê de ne ji bo belavkirina wan raportan ji ber pisporiya wî dezgehî yê ku karî baweriya hikûmet û desthilatên cîhanî û encûmena esayîşa navdewletî bi dest bixîne. Human Rights Watch û ji ber çavdêriya wê ji rewşê mirovî re li cîhanê karî raportekê derbarê kiryarên rêveberiya ferskirî ya PYD tomar bike û tê de got ku rêveberiya xweferskirî ya PYD dejbirên siyaseta xwe ji aliyên siyasî yên karîger lê wê deverê digire û wan ji seredanên malbatî û tedbîrên yasayî bêpar dike. Heman rêxistinê got ku desthilata ferskirî endamên hevpeymanên siyasî yên rekaberiya wê dikin li devera Bakurê Rojavayê Sûriyê wate Rojavayê Kurdistanê digire û zindan dike û mafên wan bin pê dike. Hevdemî bin pêkirina mafê wan di wergirtina tedbîrên yasayî yên pêwîst di rewşên bi vî rengî de. Human Rights Watch di vê derbarê de amaje jî kiribû ku ew rêveberiya ku PYD serkirdayetiya wê dike endamên Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê digire û di hin rewşan de hejmarek ji wan bi neçarî bin çav dike. Piştî belavbûna wê raporta berfireh ya Human Rights Watch derbarê kiryarên PYD ji aliyê girtina bêbehane ji dejbirên siyaseta xwe ya tekalî û bin çavkirina siyasetmedar û çalakvanan bi neçarî û nemûkir hatin li cihê girtina wan û nerastiya ragihandinên wan derbarê nebûna wan kesan di zindanên wan de û bêzarkirina malbatên wan girtî û revandî û binçavkiriyan, rêveberiya PYD hewl da wekû karvedanên xwe yên normal di vê derbarê de ku rastiyê bişêwîne diriya bersivên dûrî rastiyê û diriya ofîsa xwe ya mafê mirovan de raporteke bersivdanê belav kir. Ofîsa mafê mirovan ya bi ser rêveberiya PYD ve di wê raporta xwe de got ku wan ew raporta Human Rights Watch şopandiye û têbîniyên wan li ser wê raportê hene û got ku ew mukirtên ku kêmasî û şaştiyên wan hene di rêveçûna karê rêveberiya wan de û hin caran ew şaştiya wan digihê astekî mezin bi taybet ji aliyê yasayî û mafnasî ji ber ku rêveberiyek temen kurt e û pêwîstiya wê bi pisporî û zanistiya rêveberinê û mafnasiyê heye da karibin maddeyên peymana civakî û belgenameyên navdewletî derbarê mafê mirovan cêbcê bikin ku PYD nikarî bû red bike li pêş destgehekî mafê mirovan mîna Human Rights Watch ku ew rêveberiyek kêm û şaş e. Human Rights Watch ji behsa girtiyên berê jî kir û du kesên dî yên ji yek malbatê ku tanha yek ji wan binçav kiriye lê bajarê Hesekê û serbar kir ku hemû girtiyan tekez kirine ku ew ji mafê pêwendiya telîfonê li gel malbat û parêzerê xwe jî hatibûn bêpar kirin û bêhteriya wan nehatine birin bo dadgehê û tu dadweran ew nedîtine û dûseya wan bi awayekî yasayî û dadwerî nehatiye şopandin û ew girtî tenê ji ber nerîn û girêdana xwe ya siyasî hatine girtin. Lema feqîh ku cîgira rêvebera cêbcêkariya beşê rojhilata navîne ya rêxistina Human Rights Watch got ku diyar e PYD dejbirên xwe kom dike û davêje zindanan wan ji hemû mafên wan yên yasayî bin pê dike û çi aliyê wê yekê dike rêzê ji mafê mirovan re nagire berova jî îddiayên rêveberiya PYD. Di sê rewşên ku Human Rights Watch vekolîn tê de kiriye hatiye zanîn ku PYD tu zanyarî derbarê girtiyên di zindanên wê de bi dest malbatên wan nexistine û rê nedane girtiyan ku pêwendiyên telîfonê li gel malbatên xwe bikin ku yek ji wan binçav kiriye ji adara 2017 de tu zanyarî derbarê wî ji aliyê PYD ji bo malbata wî nehatine wergirtin. Yek ji wan rewşên ku Human Rights Watch bi nav nekiribû lê ji aliyê welatiyên Rojava ve eşkere ye û diyar e û dibe nemûnek zelal ji wê yekê re rewşa girtiyê siyasî Fuad Ibrahim endamê xwecihîya Dêrkê ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê yê ku malbata wî xweş dizane ku ew ji aliyê PYD ve hatiye revandin ji adara 2017 ve taneha û çarenivîsa wî nediyar e lê PYD red dike ku Fuad di zindanên wê de be. Fuad çûbû ezakî وی وگرها بان مالی نهات مالی
اخري بو تقريبا ايفار رابو از هفالي ريك وهفالي بيرا تشون عزاي جندي اهلي ما بون ازوار اشتغلين جو والله على اساس ساعات شهر امو يجا بطبونا ملي او بون جو جهناك جند جدير كيد هاتن جو والله ترمبيلا يواسر دفي جعديا دفي ريا زاروك تشون كوري من زاروك مع جنديما او تشون بيفا او نالوربو ترمبيلا يلوربو وهاتن ترمبيلا خا تشون هانا ور شغلي لحظاتا دي ترمبيلي هاتن ي ابوچيا هاتن جوار ترمبيل بي خستن وجو دهر مالكاني فؤاد جو نشغلي ويا هيومن رايتس ووتش دو نمونهین دیجی دیار کرنه و گوتیه که دروشک دن و جه دو گرتین دی نهاتیا زانین تا هاتن سربست بردان کوچکدارین پیده لهبونا وان دی زندانن خود مکر ندهات و لیور نمونه چالاگوان و راگهانکار آلان سلیم باشترین بلگه لسر راستی راپورتا هیومن رايتس ووتش که پیده سالکو 6 حیوان او دی زندانن خود بنچاف کربو و رد کر لجهوی مکر بی و برسوا وان جمال باتا آلان را او بو کو آلان نت زندانن وان دیه لی پشتی سربست برداناوی آلان اشکره کر کو او دی زندانن پیده دبو و راسری اشکنجه دانه و لیدانه هاتبو و جمافه پیوندی بمال باتا خوره هاتبو بی پر کرن. 6 روجات زندانه تکاند مام طبعا اشتغالين قوتنين سر مدهاتن قوتن وام تشما كار بمجلس يردكن وتهميد تحقي مدهاتن ذكرن جبرقو ام اليجرو هفالي مجلسا كرديبون و بشتيوينا ام هاتن لتحويل كريج بو زندانا علايا افصالو وشش مهم قديان بيقوت رجاء قانوني او سبب قانوني هبه وحيانا از قرتيبم. هیومن رایتس ووتش راپورتا خود اماجه بیاسان av دولتی کر که دما نبونا روشک آورته دوی دسلات گمان لیکریان دی دما 48 دم جمیرانده جگرتنه پیشکشی دادگه بکه جبو که دادور بریاره لسر رواتی و پیوستیا بردوامی آگرتنه بده و گرانتی آرز گرتن جمافه گرتیان را بکرن که دوی بریار لسر تومت بار کرن آن سربست بردانا گرتیان بیدان دی دما 5 روژان ده جگرتنه پیشکشی دادگه جی بین کرن. هر وها دوی دسلاتدار هبونا بنگه که یاسایی زلال جبو همو جورین گرتنه گرانتی بکه بریار روشکارکی یاسایی که او یک لیکولین آنکو دیفچونا دست پیکی جی لخودی گره. دوی مالبات بین اگادار کرن بلزو هرگولین جهه گرتیان بین اشکره کرن و هر بریارک درباری سربست بردانه جعالی دادور و بیدان دوی بلز بی جبجه کرن. یاسان av دولتی درباری مافی مروفان یا کوری و بریا پیده یا فرسکری تبلی دستور خو کریه دبیجه. که جمافی گرتیایه که خو بکینن پارێزەر و هین کسان هل بجیرن که وان اگدار بکن به جهه گرتنا خواه. هیومن رایتس ووتش دراپورتا خو درونی بردا سروی خالجی که دما که دستلات به اگدار کرن که کسک هاتیه بنچاف کرن یان وندایه و گمان هیه دستلات برپرسیوی بنچاف کرنیه او دستلات دوی پابند به پیک آنی ناوکولینن با آوایه کی اکتیو که کاربن جهوی کسی دست نشان بکن و روشاوی به دست نشان کرن و الگوروی راپورتا هیومن رایتس ووتش در ریا دیدوان و کسو کارین گرتی و بنچافکری و سربست بردایان ناس کری که پیاده نتنه او کس بنچاف کرنه لیرت کریه جهه وانجی اشکره بکه که بویه که دو جاران مافی مروفان بن پیدکه. فقیه گوجی که دما که پیاده خود سهلاته که دبینه ولاتیان دگره دوی پابندیه به پابندی ناف دولتی بکه که نبونا اولهیه نبهانه جبو دست سرکرنا مافی گرتیان. اوفیسا رخصتنا مافی مروفان یا بسر پیاده و دبرسوا خوده لسر راپورت درباری وی خالی ادعا کر که وان آزادیا سیاسی دایه همو پارتی و رخصتنو تفگرو شپیلان که کار خواب بکن بره گری اگر او آلی اولهیا گشتی بپاریزن آنکو نزیکی ویکی نبن. لی پیاده بویکی جی نراست گو بو جبر که بدریجاهی دیرو کاری و بریا خواه جدما که هاتی فرز کرن تانها بردوام بود گرتن و شوتاندنا اوفیسین پارتیان انجمنان اجتماعی کردی لسوریه و پارتی و رخصتنن وی راسری بن پیکرن و اهانتا کادروین دهاتن و وان پارتیان اوفیسا رخصتنا مافی مروفان یا بسر پیاده و دبرسوا خوده لسر راپورت درباری وی خالی ادعا کر که وان آزادی سیاسی دای همو پارتی و رخصتن و تفگر و شپیل که کار خواه بکن بیره گری اگر او آلی اولهیا گشتی بپاریزن آنکو نزیکی وی یکی نبن. لی پیاده بوی که جین راست گو بو جبر کو بدریجاهیا دیرو کاری و بریا خواه جدما که هاتی فرز کرن تانها بردوام بود گرتنو شوتاندنا اوفیسین پارتین انجمنان اجتماعی کردی لسوریه
و پارتی و ریخستنên wê raserî bin pêkirin û îhaneta kadroyên wan partiyan û azadiya nerîn û tevgerê berdewam bin pêkiriye bi behaneyên nerewa. Ofîsa Rêxistina Mafê Mirovan ya ser PYD ve di bersiva xwe de li ser raportê got ku wan tu deşbiriyek an konakokî lêgel tu aliyên siyasî an sivîl nîne derbarê raman û nerînên wan aliyan û tigirtiyên wan yên siyasî nînin û tenê hejmarek ragirtî hene yên ku lêvegera wan ji wan aliyên siyasî ye. Ew jî ji ber tevlêbûna wan ji tawanên cînaî û dûrî yasayan mîna derxistina kesan ji bo dervey sînor bi awayekî nerawa an ku qaçaxçiya mirovan an sîxurî lêgel welatên derve yên şerekî vekirî di navbera wan û PYD de heye mîna Daişê û Tirkiye û iddia kir ku wan belge û danpêdan di vê derbarê de wergirtine ku bi vê yekê careke dî PYD dikeve xefkûdava derewên xwe û nerastiya xwe eşkere dike û baştirîn nemûne girtina xebatkar Abdurrahman Apo endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyayê yê ku demek dirêj bi neçarî hat bin çavkirin ji aliyê PYD ve û taneha çarenivîsa wî nediyar bû. PYD piştî eşkerekirina cihê wî û piştî hewlên malbata wî ku wî bibînin nû hat radestkirin ji bo dadgehên PYD yên nerewa bi tometa sîxurî û qaçaxçiya mirovan ku ew tomet dûrî rastiyê ye û ew yek dûrî reweşta xebatkarê mezin Abdurrahman Apo ye yê ku bi dirêjahiya temenê xwe xizmeta xak û welatê xwe kiriye û bajarê wî Efrîn dorpêçkirî bû demeke dirêj û derfeta qaçaxçiyê nebû û tevî ku rewşa Apoya tenduristî nebaş e teneha Apo di zindanên PYD de ye û pesendana Apo bi xiyanetê bi xwe tawaneke mezin e derheqê dîroka xebata wî û cihê şermezariyê ye. PYD di bersiva xwe de li ser raporta Human Rights Watch de di rêya ofîsa xwe ya mafê mirovan re got ku girtiyên kotên serbestberdan ji bo şêwandin û xerabkirina nav û dengê rêveberiya PYD xwe digihînin rêxistinên mafê mirovan û agahiyên nerast digihînin wan. Lê PYD nikare ji bîra millet û raghandinê û civakê bibe, işkencedana eşkere ya ku raserî çalakvan û rojnamevan Cengîn Elîko kir û hilmetên wan dî yên girtinê û binçavkirinê yên nerewa. Mîna Emîr Hamid yê ku taneha binçavkiriye ji aliyê PYD ve û malbata wî nizane di çi rewşê de ye. PYD di bersiva xwe de li ser raporta Human Rights Watch di rêya ofîsa xwe ya mafê mirovan de agahiyek dî dide civak û rakhandinê ku wan derfet daye girtî û ragirtiyan û dîlên xwe yên rêxistina terorîstî ya Daişê ku parêzeran ji bo şopandina doseya wan bibînin lê wan dîlên Daişê ew yek red kirine. PYD bi wê xalê girtiyên Kurd ji çalakvan û siyasetmedar û xebatkar yeksan kir lêgel terorîstan û got ku dîlên Daişê spartina doseya xwe bi parêzerekî ji aliyê PYD ve red kirine. Lê ji bîr kir bersiva zîndankiriyên Kurd diyar bike di vê derbarê de. Lê civak ji bîr nake ku malbatên wan hewlên mezin dane ji bo spartina doseya wan bi parêzeran û PYD ew yek red kir. PYD di dawiya bersiva xwe de li ser raporta Human Rights Watch di rêya ofîsa xwe ya mafê mirovan de dibêje ku ew li vir ne bersiva wê raportê didin lê tenê dixwazin ji raya giştî re hin zelalkirinan diyar bikin û daxwaz ji wê rêxistinê kirine ku raporta xwe bi temamî di rêya îmêlekê re taybet bişînin ji wan re ta baş li ser rawestin û bizanin kêmasî û nerêniyên wan çi ne û hemahengiyekê bikin ji bo rêveçûna mafnasî û yasayî re ku PYD bi wê yekê eşkere dike ji raya giştî re ku nîkarî mafan biparêze û yasayê bisepîne û li kêmasî û nerêniyên rêveberiya xwe mikurtê ku ew nikare robrûbûna dezgehekî mafê mirovan yê cîhanî mîna Human Rights Watch bike û bi wê yekê piştrast dike ku ew ne aliyekî berpirsiyarane ye ji bo rêvebirina deverê û tenê desthilateke ferzkirî ye nerewa ye û dîktatûr e. Şêrîn Kîlo.